kwica ijoro kwezi kumanywa izuba ijoro tizemera ikurinda Imana irinda Imana irinda Isiraheli ihoririmaso tisinzira. Yesu ashimwe. Duhimbaje Imana muri iki gitondo. Imana itugeneye cyo kureyamya. Imana yo mu ijuru himbazwe. Amen. Dushima Imana idutujije uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Data ashimwe cyane kuko yabitanze. Tizavuye mu bushake bwacu ndetse titwa tunavyiteguye, sina cyane kubikunda cyane, ariko Imana yatanze uyu mwanya. Imana mu ijuru himbazwe. Amen. Dushimiye ubuyobozi bwatugeneye uyu mwanya. Twari mu ihuduma ya Rema kwaya, twari tugizemo iminsi guhera na gatanu mu ijoro, twarayemo, ejo twiriwemo, twavuyemo no mu masaha 8 z'ijoro. Ubu bamwe batangiye kuryama mu masaha 10. Rero Imana yatuboneye uburyo bwo kuba muri kiriya cyumba tukikingirana tugasenga Imana. Data wo mu ijuru ahabwe icubahiro. Shimiye abo twabanye guhera kuri Pasteur Mushumba, twarabanye ku ijoro ryo kuwa gatanu, nejo turabana n'abandi bariri n'abandi ba mama twabanye mu ijoro. Data abahereza umugisha. Twaranezerewe. Abantu batazaba mu ihuduma muzoza muza, uzunezerwa ukongera kandi ukanezerwa. No amateraniro abafite gahunda, ariko ara mu ihuduma keretse uzashatse kuvuga cyangwa ngo atange icifuzo. Twarasenze bihagije. Bwana sifiwe. Rero niyo mpamvu dushima Imana kuko yatuboneye uburyo. Sinakwiye gushimira mwene data hando promesse ikigeragezemo ni ikigero cyo kutita ku bintu z'Imana cyane, ahubwo akita ku bindi bintu byinshi, kuko imyaka afite n'icyongereza azi, ibintu azi. Yaragomba kuba umuzungu mu braka neza, akazagenda kazajana n'abandi ba braka. Ariko promesse yarantangaje. Twabanye mu ihuduma nimugoroba niho twatindanye, akazashuranga tugasoma ijambo ry'Imana turatindana. Ndavuga ngo mwana kunza amateraniro yeme. Tiyavuye gwera nimba ari saa 4 yari ari hano ku ikanisa, yavuyemo saa 9 z'umugoroba z'ijoro. Sinzi niba yaranariye, twariye jewe na promesse ndagira ngo nimugoroba. Twariye saa 10 z'urukerera. Ariko naje gusanga afite Imana yose. Duheze icubahiro. Haleluya! Imana igumuisha data. Kandi tuba twinjira ubuduma sizona nije ntarabona promesse, kuko yaramfashije biteye ubwoba. N'abandi kibaramfasha, ariko uyu muhungu yarankuruye cyane. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo turavuga ngo umwuka w'Imana ari muri wowe. Umwuka w'Imana ari muri wowe. Baza mugenzi wawe mwicaranye umubwire ngo se umwuka w'Imana ari muri wewe. Akubwiye gute? Akubwiye ngo arawufite. Asante. Haleluya! Umwuka w'Imana ni kibazo naje nobaza. No kubaza ukansubiza. No kubaza se ngufite umwuka w'Imana cyangwa umwuka w'Imana yagiye muri 2021. Ubu nyine usigaranye umwuka wawe gusa uguhumeka kugira ngo, ariko umwuka w'Imana ari muri wowe. Niryo jambo tugiye kuganira. Reka dusome ivyanditswe vyera
Daniyeli ndamukunda cyane, ibice 5 umurongo wa 13 ararangiriza ku 14 uri hafi hasome. Daniyeli ibice 5 umurongo wa 13 kugeza ku 14. Ibice 13 Ibice 5 umurongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli umubanyagano? Asante. Abayuda umanyagano b'Abayuda umwami data yakuye ibuyuda. Numvise bakuvuga. Numvise bakuvuga. Naho. Yeme mutegeri mureke guhuka. Ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Ko umwuka w'Imana aba muri wowe. Kandi ko umuco no gutegereza ubwenge. No kwitegereza n'ubwenge. No kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Bikubonekaho. Tukomeze. Rekeraho. 14 tuhumve neza uko ndashoshe. 14 gusa. Twongere mu izina rya Yesu. Nuko numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Hariho virigire. Kandi ko umuco no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Amen. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashi. Nukumvaho. N'ubumenyi. Excellent wisdom. N'ubuhanga. Izo nizo zabonekaga kuri nde? Kuri Daniyeli. Numvise bakuvuga kuko umwuka w'Imana aba muri wowe. N'ubwenge bwose no kumenya bikubonekamo. Bwana sifiwe. Amahoro Yesata aduaku ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu nzizi. amahoro Yesata aduhaku ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu nzizi. Hallelujah. Abaririnzi mwegere mikrofone tutahubiri tukiimba. Kandi niyo ndirimbo tuza kuririmba kugeza dutasha. Nimuzoza mubona nditse mwamuitera gusa kuko niyo yanjemo kuva nijoro. Abatwataramanye niyo twatangiriyeho. Ku ngoma y'umwami Salomo tubane. Ku ngoma y'umwami Salomo amaze gukora mu gihe ciwe mu myaka 40. Sizi imyaka yakoze neza ariko abami ba mbere 11 umurongo wa 33 hazavuga ngo kuri iyo ngoma y'umwami Salomo ngo batangira gusenga ibigirwamana. Ibigirwamana bitangira gusengwa. Bwana sifiwe. Umuhanuzi araza aravuga ngo rero ku ngoma y'umwami Salomo ibigirwamana byaje batangiye gusenga izindi mana zitari imana. None ubu bwami tugiye kubugabanyamo kabiri. Bwana sifiwe. Yeroboamu wari warahungiye muri Egiputa araza amaze kuza umwami Imana iramubwira ngo wowe Yeroboamu nguhaye imiryango 10 ya Israeli ugende uyitegeke nawe Rehobowamu nawe ugende ufate imiryango 2
kuko nasezeranye n'umugaragu wanje Dawidi ndavuga ngo ntabwo nzakura ubwami ku rubyaro rwa Dawidi. Niyo mpamvu mubabariye musigiye imiryango iyi ibiri, ariko indi miryango 10 itwawe na Yerobowamu nibaje mu majaruguru, kapitale yabo ibe Samariya, igihugu cyabo kiba Isiraheli. Namwe musigarane Yerusalemu, igihugu cyanyu ni Buyuda. Semeni amena. Aratwara Rehobowamu, aratwara amaze kugenda iriya iyo zakagiye abami bagenda basimburana mu Buyuda, haza kwima umwami witwa Yehoyakimu. Semeni amena. Haleluya. Ku ngoma y'umwami Yehoyakimu, abo mu majaruguru Isiraheli Samariya iza gutwagwa na Ashuri iminyago, kuko ngo basenze ibigirwamana. Uyu witwa Yerobowamu yageze i Samariya, noneho ngo akazabuza ngo abatamzi abalewi kuja gutambira i Yerusalemu, kuko niho habaga inzu y'Imana. Aravuga rero kugira ngo mbafate, reka nshinge ibigirwamana aba bantu bo muri Isiraheli basenga ibigirwamana, kimwe gishinga idani, ikindi gishinga Beteli. Semeni amena. Haleluya. Aravuga ngo musenge ibigirwamana. Imana nayo ibakubita akanyafira bagira ngo namwe Ashuri nyitishije imbaraga nibatware nibajanye mu minyago, baragenda mu minyago. Rero aha twasomye ni Buyuda i Yerusalemu. Bariya nabo ngo batangira nabo bakoze ibyaha, hari abami bakoze neza n'abandi bakoze nabi. Semeni amena. Ku ngoma y'umwami Yehoyakimu, Babiloni nayo ngo ibapwisa. Imana yagendaga inyuranye ibihe. Ubwami bwa Yerusalemu nubwo bwami bwari domini, buza kuvaho hazaho Ashuri nayo iza kubapwisa. Ashuri nayo iza kuvaho haza kuba Babiloni. Babiloni nayo ibapwisa. Imana ngo batiza imbaraga. Ni ku ijambo ry'Imana muri Daniel gice cya 2 umurongo wa 2 avuga ngo Imana itiza Nebukadinezari imbaraga. Abakuki yaravuze ngo se ni gute Imana yohanisha abanyabyaha ikabatiza imbaraga ikaduhana twebwe abwoko bw'Imana? Ni gute? Aravuga ngo birancanze, ariko aravuga ngo jewe nzahagarara ku munara wanje ngo ndindire ndibishimira nishakora. Aye ngo rero yacanganyikwe ntiyari kumva ko ubujya abanyamahanga botwara ubwoko bw'Imana. Byari zaramugoye cyane kumva. Tweze sicubahiro. Haleluya! Haleluya. Zari zase ariko ubwoko bw'Imana iyo bukoze icyaha, Imana izagurusa enemy wawe ikamutiza imbaraga kugira ngo akugwanye, kugira ngo urekonese wivuge ngo narataye. Semeni amena. Haleluya. Kugira ngo wongere kandi wisubireho, ufate igihe cyo kwirefreshinga. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona kibitariho, tukagendera mu butsinzi. Haleluya! Haleluya. Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda ngo Nebukadinezari ngo aramubwira ngo noneho Imana yatishije imbaraga, none ga umva ugende mu bwami bwawe ushakira abasore abana bawe cyane. Ishambere ngushakire ngo abasore b'imfura, ngiye kubatwara iminyago, ushakira abasore b'imfura kandi ngo abadafite inenge bab'imfura kandi ntibagira inenge nimwe, kandi cya gatatu ngo babanyabwenge ndabashaka. Ngo arabatwara Nebukadinezari. Muri abo b'abanyabwenge bagiye harimo witwa Daniyeli. Banasifiwe. Twahereye kure kugira ngo muze kuzumva. Harimo witwa Daniyeli na bagenzi be Basaduraka na Meshaki na Abedenego. B'imfura, abanyabwenge kandi badafite inenge. Abo ndabashaka vuba, kuko ngo mfite kubigisha ikirimi cyacu cy'Ikaludaya kugira ngo babashe guhagarara imbere y'umwami bashize amanga. Ari izo ngomba kubashiramo. Yehoyakimu nta kintu yari gukora. Iyo ni ituru ya mbere abayuda baje iminyago. Ituru ya kabiri ni Yekoniya, ku ngoma y'umwami Yekoniya. Hagiye abatunzi. Iya gatatu yo wagiye abantu bose. Banasifiwe. Haleluya. Babanyabwenge b'imfura kandi badafite ikindi kintu inenge yari yose, bakiranusa imbere y'Imana. Abo ndabashaka kugira ngo mbigishe ubuhanga bwanje.
abakarudayo ngo bari bategetse ibihugu bigerenga 120. Bari igihugu nacyo gikoma Imana yari itije amaboko ico gihe. Ngo Daniyeli nabo bajamo. Noneho ku ngoma ya Nebukadinezari aza kuvaho. Imana nayo imukubita ibihano nawe agenda imyaka 7 arishe. Aragaruka ariko aza gutanga avaho. Haza kwima abandi ariko Bibiliya idakunda kuvuga cyane. Taho banditse ariko ni commentaire biblique izivuga. Haza kwima uwundi mwami witwa Evile Mordaki. Evile Mordaki ngo amara ikintu c'imyaka 2 ariko ntaho yogaragara muri Bibiliya ni commentaire. Uwo nawe ngo arayobora imyaka 2 aza kuvaho. Haza kubaho undi nawe utanditswe commentaire biblique research witwa na Bonidus. Ngo ngo kiyamamaza gusa akiyayi muri campagne yo kwiyamamaza ngo bamutera kudeta. Bwana sifiwe. Semeni amena. Hallelujah. Haza kwima witwa Berushazari. Aha niho twasomyega. Hallelujah. Hallelujah. Amahoro Yesu atanga aguhaku engibibazo tukabibona ibitariho tukagende namubutsinzi. Berushazari ku ngoma yiwe ngo arima amaze kwima. Bibiliya zitubwira komantere ngo yari umwana wa Nebukadinezari. Bwana sifiwe. Arima nawe ari ku ngoma ngo noneho ifyere y'ingoma. Hari abantu iyo bageze ibwami bazabirata. Hari abantu iyo bageze ibwami iyo akize yari umukene ku izina rya Yesu Kristo. Azashaka gukandagira abantu azabagendera mu nyenyeri. Bamwe bazama bimuka, bamwe cyaba kivugisha zamaderetinga nimero z'abantu benshi cyane ngo batari kuri level yiwe. Nawe nimba ari umurengwe ne Berushazari nawe ngo aricara aradagambye aravuga ngo reka ntumize ikirori. Patent zatangiye ki? Zatangiye kera. Pati mwebwe muzitangiye ubu nyine saa 6 zararenze ariko zari za kera. Nawe ngo ategura pati. Bwana sifiwe. Ategura pati. Aravuga ngo noneho uko ibintu bigiye kugenda muhamagaze abatware 1000 baze muri ipati yanje. Muhamagaze bose bagende baze abayoboye intara zitandukanye z'iki gihugu. Ni muze ndabashaka ibwami. Baraza ngo noneho ngo nishoreke zabo n'abagore babo. Barasifiwe. Ngo baricara ngo noneho batangira baravuga ngo tuzanire kuri kavino tumwe. Banywa kavino. Ngo Berushazari ngo agisogongera. Ngo agisogongera niko Bibiliya yambwiye. Ngo agisogongera. Yamavuga ngo ndibutse. Hari ibikombe, hari ibikoresho data yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu. Mugende ubunyina nazo mubinzanire nazo tubikoresha hano. Haleluya! Kirasira gukoresha izejejwe umurimo w'ubupfafa. Kirasira izejejwe. Twakaza dutinya twega ibikombe z'ameza. Kubona ngo igikombe cy'ameza bazamwera bazatanga kakandi kakameza kera. Bakazutinya bakazama bipfundikira bagashiraho udutambara turi imisaraba ukamutinya ngizejejwe. Bwana sifiwe. Bakazaja kujya kumwameza bakamatwiruka n'abana tukamaduhunga kure ngo mu rusengero harimo ameza ngo ntitwegere urusengero. Ivzejejwe. Tatureka kubikinisha. Haleluya! Hari umukungu uri hafi ariko ureke ndaza kukubwira. Kinumva noroshe nangize iminsi yari atupfukabye ariko none ubu nyine kinumva noroshe. Kiri hafi. Shiramo. Kandi wamuza umanuke hano ni wewe gatabanye n'ibindi mashani. Umanuke hano tukizira.
Imana ibamugisha. Haleluya. Nuko nari ntaragera aho nsoreza twari gusoreza muri kisirimba. Ariko mwihangane dukomeze gato. Haleluya. Bagikora ibyo bintu bakimwesha vino ibikoresho byavuye mu nzu y'Imana. Ikiganza kiraza cy'umuntu ngo kirandika kuri sika baza bakoreramo ibirori. Kirandika ngo menemene tekere na ufarasini. Umwami ngo biramucanga, ahinda umushitsi, aracanganikirwa kubona ikiganza gitafite ukuboko gidafite umuntu ngo candike ku rusika. Abari bari kumwe abo bose ngo bahinda umushitsi ngo birabacanga. Umwami aravuga ngo mwihute cyane munzanire abanyabwenge b'iki gihugu, ngo n'abafumu n'abakorikori n'abandi bose bazi ubwenge ngo bansobanurire zino nyandiko icyo zishatse kuvuga. Barabazana ngo abanyabwenge b'i Babuloni ngo baragerageza n'abapfumu n'abakorikori ngo biranga. Umwamikazi ngo yaza bumva mu gikari ngo yinjira mu cyumba bari barimo zabacanze. Abanyabwenge bumye baravuga ngo ibi bintu zanditswe muri iki gikuta nta na kimwe twabasha kumenyamo. Umwamikazi ngo arinjira mu kirori ku murongo wa 10 haravuga umwamikazi ngo arinjira aravuga ngo mwami bye kuguhagarika umutima tweze icyubahiro. Haleluya. Bye kuguhagarika umutima tuza amakuru usumbike igihanganga cy'ijuru, usumbike umuntu ukomeye, usumbike igihuma cy'ijuru cyahumiye isi muri iki gihugu cyabarimo. Wikuka umutima uceceke umva amakuru. Hari mu banyagano babandi so yazanye babanyabwenge. Twavuze ngo nabanyabwenge n'abantu badafite inenge ngo kandi nifura banasifiwe. Muri abo harimo umuntu wasobanura ibi bintu byanditswe. Tuza yitwa Daniel, muhamagaze mushakishe umutumeho. Abakorera Imana abatunze Imana hari igihe batomenyekana, ariko Bibiliya zimbwira ngo batungishije benshi ngo nibo bafasha amahanga ngo umunsi bazava muri isi ngo isi zacura umwijima. Wumva ibihume by'Imana umunsi bizimuka muri isi. Haleluya. Umunsi abera b'Imana bazimuka isi zacura umwijima. Ngo abiboni bose niko sisi bibi ngo umuriro uzabatora, ariko baracafite umudendezo kuko abera b'Imana bakiri mu isi. Turakomeye nubwo tutomenyekana, ngo nubwo tutize ngo cyangwa tuminuze, ariko turi bihangange byahumiye isi. Naza nkurikirana amateka y'umugabo witwa John Wesley. John Wesley yarihuse. Iyaza kuba John Wesley muri iki gihe aba yarakoze impact cyane ku isi. Hakaba n'undi witwa Dr. Myers. Abo ni abagabo bahagaze mu cyobo cy'Imana. Ba Bill Graham, ba Martin Luther wazanye reformation. Aravuga ngo nukuri ivyo abapadiri bavuga ngo twakijwe kubwo bikorwa. Aravuga ngo sivyo, twakijwe kubwo ubuntu bw'Imana. Twakijije kubwo ubuntu bw'Imana, ntabwo ari imirimo yacu yaduheye agakiza. Abapadiri bakazavuga ngo ni imirimo yacu ngo nutanga ngo uzabona ijuru. Indulgensia. Bakazavuga ngo ugura agakarte kitwa indulgensia ngo ako kantu nukagura ngo uzabona ijuru. Martin Luther aravuga ngo yandika ibirego 19 arega Eglise Catholique. Bwana sifiwe. Haza gukomoka undi mugabo wamenye inyigisho ziwe John Wycliffe. John Wycliffe akomeza inyigisho ziwe, arazikomeza kubera impact bazanaga mu gihugu. Ababwirizaga ubutumwa hakihana abantu benshi. Baravuga ngo wowe ntabwo nitukwisha n'umurambo wawe wakiza benshi, ahubwo reka tukwishe nitumara tuguhure winduka gafu tumene muri desert, tumene mu kiyaga. Abamwe y'amazi bamenya amako gafu ka John Wycliffe ngo babonye Yesu Kristo barakize. Beze icyubahiro. Haleluya. Abizera Imana nubwo babahura udufu twabo twadukiza abantu. Ngo bamwe y'amazi bamenya amako gafu ngo bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza.
Martin ngiye ubu nari ngiye mu bintu zayo bizoza amateka noneho ikiganza noneho Daniel ngo araza amaze kuza ndetse si cyubahira yemwe Daniel amaze kuza ageze imbere y'umwami 13 twasomye umwami aravuga ngo se ni wowe Daniel wo mu banyagano b'Ubuyuda numvise amakuru yawe sinari nkuzi utuye muri iki gihugu canje aravuga ngo numvise amakuru umwami kazi hano ibwami yarakuvuze turakumva ndetse si cyubahiro yemwe baza bakuvuga wiki bakumvishije wiki hari umuntu neza iri iwanyu bosigara bakuvuga neza cyangwa baragukize kuko waje ino bavuze ngo turamukize yo naje mu mahanga turamukize Bwana sifiwe ariko Daniel bavuze ngo numvise bakuvuga kuko umwuka w'Uwiteka aba muri wewe ubwenge n'ubuhanga bikubonekamo numvise bakuvuga kuko umwuka w'Imana akurimo nibwo twibashije ikibazo kivuga ngo se umwuka w'Imana akurimo umwuka w'Imana washawushumbikiye cyangwa usigaye gutyo umuti warashize usigaye ari igikaramu igiporoporo umuti warashize kera usigaranye bike umuti warashize kera uzareba umwana utwaye bike